Unta, Bri, ini loh burung unta. Oke, burung unta. Bau, Bri, bau, Bri, aja, dicucok kok. Awas Bri, aja, Bri, dicucok kok. Burung unta guys. Dadah, Mbak Anum, loh mana dadah. Nggak Bri, satu-satu Bri. Lepas di, wes, col, lepas lah. Wes dimakan, dilepas. Ah, ini apa nih? Diceplok nih gue. Ambil. Oh, oke. Ya Allah kok ini penting. Lah Bri kok mbak gua. Dijilat. Mbak apa betul? Boten. Nyira-nyira. Wah, kita Cuman nggak berfoto mbak. Nah, aku bagian dokumen. wes habis punyamu Sam. Bawa, dibawa. Bawa, desut-desutan banget. Oh, sak nih. Tapi nggak mau. Lah iki lek Mbah Kimun ya wareg tenan iki. Kenapa kok nggak mau? Ya, kesana ya lagi. Koweran kambingnya, guys. Kambingnya ganteng kan? Mas. Oh, apa ya? Oh, harimau. Besar Bri. Besar Bri. Aku Punyaku. buaya guys. Yang mana? Oh, apa ya? Iya. Iya, saiki kan liburan. Sampai makan. Sampai makan. Oh, kecil main dek. Heeh. Ademe. Kok sembarang kok takut kan? Gak boleh. Oh, iki lah. Awake dhewe mah kaya wis topenya kali. Burung to main burung. Oh. Mas Bri. Kene. Awas, Ren. Ayo. Halo, Mbak Anum. Dadah. Abisan. Dadah. Bri dadah. Apa? Tirek.
Baru panen kayak gini. Apa? Kok ngene iki, Bu?